I zdravo svima, evo nas opet, vi gledate Master Keeper Channel. Sad još jedna nova map. Moja mapica, la 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 la. Sićemo dole. To je ulaz u organizaciju Dragons. Samo jedan ulaz ovdje postoji. Da može uopšte ovdje spenje. Ej, dobre, da može. Ovdje je sve blokirano, a preko ovoga ne može se preskače, to da znate. Nećete uspjeti ja preskačati, ja kako da ha. Vidim, ja maks jedan ne skači. Da ne može. Ulazi malo dalje, ali jedan jedini je. Dok se ne uvuci na server, onda se dodaju njegove komande, onda se kapija otvara i samo jedna organizacija. Po meni, ovu mapu, se nalazim, uradio sam tačno pojma, evo od kako sad snimam, završeno je pred 5 minuta, a počeo sam, trebam neko sat, pa možda 45 minuta, 45 minuta, sat da ovo završim. Neću još da mi pokazujem, imam od ulaza. Evo jebim ti sunce, pa već ćete vidjeti samo. Veseli vatroni, evo kako dolazite. Evo, kad bi ušli, još ovdje na unutra, evo kad bi ulazili. Tu trebaju automobili, ova kapija naravno ne može se otvara, jebi ga. Tako da neće biti nje, tu mogu da stanu 2-3 auta. Tu mogu isto tu auta, tamo. Ovdje imate bar, lepo popite, ako ćete možete i dođete. Šanke, vrate, šanke, tehnologije. Jebote. Imate tu da sjednete, bona, mada to zadnja, neće vidjeti šta vidjeti, to bi trebalo isto. I ono po meni, tu sam se ja uglavnom i najviše zadržao, to su ove tribine sa, okolo vidite ovo sve. Tu sam razmišljao sam da li da pravim ili stanove, ali na kraju sam si ipak razmišljao da pravim ovako. Ulaz, razmišljam da ulaz bude ovo ovdje, ali ja ću što gore dodati, ja se ne vidi. Tako da, to bi mi bilo najbolje mjesto, idemo tako, ja mislim da tamo to nema, da nema. Pa da, jedno je jedinstveno i tu će to da bude. Evo, bit će tu kao neke kamerama, pa ne tako da na svakom je to ta vatra. U dvori da se ubijamo. Možda bude koču i da ima puno objekata, pogotovo što se potrudio se da bude kao neki bukvalno otpad. Bukvalno da bude otpad ovdje gdje su oni. Ima puno ovih objekata, čak ima ispod tribina, evo vidite. Svuda ima nešto. I sve to. Da, jedna slika za mene. Tako, znači bude. Neću vam to snimati, dono ovo. Sad ću vidjeti da izlazi koluzije, ja garantujem. Sad, do sljedećeg videa. Ćao motare! Pozdrav se, vidimo se do sljedećeg videa. Ćao!